ile ukuthumeni wabungana futhi ubungana isibongo samlukama so sisebenza lapha ezansi sisebenza ezansi kwaqhamuka ubaba ilanga uformula sekubomvu kunenkandla futhi ngalesikhathi sombango ikhathi kubangisa ubaba uyaphezulu wafika ubaba ilanga wathi mina uyangithuma uma ngibuza ngithuma ngephi uthi ngithuma ehleni uma ngibuza ukuthi ngithuma ini wathi angiyokhuza umsindo uma ngibuza umsindo owayo uthi lo engokuwa ku television ngokufunda emaphepheni ngolalela ku radio bese ngithi akanabe ebese ethi umuntu sesihlabeni bese shayigama laba athi unyaka wezulu uyena okungehlabeni bese ngithi mina ngiyasaba ukuya efi athi ngobani ebese ethi bese ngithi mina ngibone umuntu lokuza abakhona ekhipha ibhanga eNazaretha zoba nje ngiyasaba athi awungasaba mina ngimkhulu ngiyofika bese ngithi baba ngoba likhulisa ngolapho yini into ehambe eyisaye ngoba bazombuza ebese ethi uma ufika esontweni wathi ukhona lathi inkonzo ngomqaqa inkino nofaka emva elimhlophe kunomthambo okwekile athi woqaqoba imina athi uqaqeba ubaba uNyathi ya mhlawumbe inkino la ngemumva kunomthambo obekwe umbani ngona bengakuzwile igama lami uMvana Muhapi ngihlala ngaphakathi noStef ngoLesine ngikade ngihlalele nje endlini ngase manje ngokhathala engakwazi ngiphathwa ubuthongo nje ungalawuleki ngase ngiyalala mase ngilala bese ngibona ngathi ngila ekhaya kodwa uma uqhamuka phambi kwami endlu leyo bese kuqhamuka omunye ubaba noba uphethe icatha afika adlala eduze kwami aguqe eduze kwami bese ethi mntanami ngithi mina yebo inkinga manje akabukeki ngisho emehlweni akabukeki inkinga manje bengakhona ukumbuka emehlweni angazi nami bekwenziwa yini kodwa bengibona ngebala ukuthi ngathi iyakhanya kancane bese ethi mntanami ngikhiphe imali engango-70 rand le mali engango-70 rand engiyikhiphile kwasekwehla ushoku emazulwini lo shoku wasuhlala phezu kwecansi lami leli icansi lami njengoba hlezi lo shoku lapho umuntu eyoba khona ngesonto uyobe nekhandla ngoba unyawo nonyawo lomuntu ogqoke lapho mna ngiyobe thatha lo shoku ngigogolozela lokhu unyawo ogqokile lamagceke lolu unyawo lolu ngizothi masegqele lapho bese ngiyahamba ngiyemazulwini ukugogolozela kwami lolu unyawo lolu wonke umuntu ozobe egqoke lana kuzobe kuyindlela engithatha ngawo unyawo ngiyana emazulwini ngiyocela ukuthi njengoba kade ngiyile kulela khaya ngizocela ukuthi umnikazi walolu unyawo aphulukiswe kanye nemindeni yakhe kanye nabendlu yakhe bese kuba ukuthi nakho konke asekukhalela iminyaka yonke nakho bese yakuthola bese thi mntanami bengifisa ukuthi ngesonto ngaba khona yebo ngesonto uhlezi usesontweni mina ngisonto eChibini kade ngisonta eNazaretha kodwa ngisonta elotuzane embelebele basebakhona izitolo eziningi ezithengisa sengaseChibini usethu ubaba lona yebo mntanami usonta eChibini ngiyazi futhi usonto usahamba kahle esontweni lakho angihlukanisi neChibini lakho kodwa besacela ukuthi leli sonto ngicela ukuthi ube khona ngoba oyonyathela kula amagceke uyobusisa wayesethi uyodela oyonyathela kula amagceke wathi mntanami ngicela ube khona ngoba ngiyobe ngikhona okunye futhi okwagcina khona lapho ephusheni ubaba ngimbone esephethe angazi ile beyiphethe beyidla ngathi bedla ipapa angazi nalisha kodwa esethi mntanami bese ngiyasiza sengikhathele leli papa ehlezi ngiliphiwa mina ngicela niphe noma isinkwa uma ngingakwazi ukusenza lesinkwa ongcono wethenga lesasesitolo lingishintshe lokho engikudlayo
kwase kuba ukuthi-ke kuzosabe namhlanje ngase ngiba nesibonakaliso bengathi ngingene isitolo sengubo noma bengenayo imali yokuthenga kodwa ngithe ngiyabona sengimi phandle kukhona abantu ababephuma bengena mabephuma bengena khona ingane yomfana iyangena nayo lengane mabengena uma bephuma iphuma izodlala ayingcolile nalutho clean futhi igqoke kahle bese qhamuka ubaba oyiNazaretha ethi konakele msana wathi mntanami uyayibona le ngane ukuthi lebo baba uthi le ngane le njengoba imila ngaphandle wonke umuntu ongena la ingena naye bese ihlala emsamo ibabuka bonke omama emehlweni icinga uma wakhe kodwa isethi kodwa egcineni iyomthola umini. Ngibingelela bonke abazalwane bakhona uSipokuhle ngazali ekhaya kwaZulu. Ngifike la izolo ngibeke umuntu onokoze ebusuku ngabuso umuntu esenje ngabonayo wathi cela uvuke uyosinikelele ngavuka ngagijima ngacela umama ngathi mama yazi ubuso umuntu uthi ucela ngiyomnikelela washema ngase ngathi mangicela ukuvelezela isihamba safika la senze okwenziwayo sabuyela emuva masibuyela emuva ngithi mhlawumbe kungabo-3 uzofanele ngiyele emsebenzini ngathi mama ngizongiphelelwa amandla awuthi ngisalala kancane mhlawumbe khona lokho engizokuza ngithe mase ngilele kwafika ikhehla lingathi liyangivuyisa lithi buka lizongilungisela emuva njengoba bengize la ekhaya lomphefumulo bese lithi labuye khona uvuke wabiza bani nobani na ngangathi ngithi mina ngibize ukhokho wami uMatshangase kanye nokhokho wami omunye sengikhohle igama lakhe bese athi lomkhulu cha bonke lalelane namhlanje sifuna ukukhumbuza ukuthi labo khokho babizayo okhokho bamanje ukhohle ukubiza okhokho bonke basendulo lokhu umbiza ukhokho wakho yena wayezalo ubani omkhulu wakho ebezalo ubani naye wasesethi sicela ulaleleke thina sinomanzini thina lasisuka khona sisuka ngisho sizwe sasemahlabathini sasuka kubaleka uyayazi imizukulu into eyikhona yamabhunu namavisi na lapho kukhona into esesandlwane lapho wafa khona abantu bebulalana abanye babo basala lapho mzukulu ngisize ongathi ngiyabona ngoba bengiqala ukufika izolo ngivele ngamukela omunye umfundisi okuthiwa uManzini wayichaza kodwa sesekhuluma lomkhulu ukhuluma ngathi usengibekela eduzane kwakhe wathi njengoba wafika kwakhona basala empini yasesandlwane ngabona nalesikhathi ikhehla lichaza likhuluma lithi mina ngisuke nimemezela abantu baziyo kodwa thina sasala emuva simemezela ngasilandwa ngumuntu ngase ngibona lomkhulu okangimukelile laphuba uManzini ngabona esukume egxuma egiya kakhulu uma ngabe ikhehla lingichazela lithi ngicela ngibuyele nimemeze emuva okuwokhokho basendulo ukuyibona bonena ningabazi baselithi mzukulu ngiyacela cela ukuthi nisilungisele ngithe mangibuka ngibone imithwalo eminingi ihlukene ibekiwe nje ngokuhlukana ngalesikhathi umkhulu uManzini egiye emveni kwalokho wasesethi umkhulu ngiyaphuthuma mzukulu wami ngiyahamba kunomunye umcimbi okhona onyazi la kufanele ngiye khona uqhamuka umuntu athi bukani lomsebenzi engifuna nwenze ngifuna nwenze kodwa isikhathi sesishayile kuthumani ungakashaya u6 ngoba kufanele ngihambe ngiye lo mcimbi obekiwe yena onyazi ngiyabona. Ngiyayithatha inkosi enkulu yasezulwini yazwezulu amen. Ngiyasukuma nginovalo ngisapha. Noma ngikho uMashangase wamabaso emaphepheteni. Mangisukuma ukubingelela abangigcwele bonke bonyazi lwezulu amen. Uvalo langishaya ngathi angazi kanjani kodwa ngiyacela uNkulunkulu omuhle wasezulwini angiphe isibindi sokwazi ukukhuluma ngolwazi lwezulu nangalomuzi esikulo ngosuku namhlanje. Okwesibili ngifikile phakathi kwalekhaya lemphefumulo. Ngelanga lokuqala ngifikile ngalo kuyisabatha ngiyafika kumnikelo amashumi abantwana abangabonakalanga abaphumayo. Ngiyawafaka lamashumi ngifaka amashumi elakithi ngaqala ngafakela amabaso la ngiganele khona ngase ngifaka ishumi lasekhaya kithi kaShangase ngase ngifaka ikhaya la komalume wami kaNdlovu ngafakela kaHlongwane komalume womyeni wami. Uma ngabe sengilele ebusuku ngibona abantu nje abaningi
behlele endlini bevalelekile kodwa bese ngiphapha uthi ngomsombuluko abese kufona omunye wabantwana bakaNhlanzi athi mama Mkhokheli ngibone isibonakaliso sakho ngibone uhlezi endlini around lapho uhlezi khona umama othi uma mncane wakho udadewabo mama wakho uthi yena wahamba akabonakalanga esiswini sama wakhe waphuma engasekho uthi kodwa awungazi mina uthi utshela mina awungazi mina kodwa onyoko bayangazi ngokunikela imali yamashumi abantwana abaphuphumayo bangcwele amen uthi kodwa ngiyacela ukuthi ungisize mntakadadewethu ungenzele imbuzi ezimbili lezo imbuzi ezokuthi mina angikwazanga ukubonakala angaze ngenzelwe lutho angaze ngikhundulwe leyo mnyaka akhuluma ngayo iminyaka mhlawumbe yo-1948 ngoba ngizamina ngonyaka odlule u-2022 kodwa yena unyaka angabonakalanga ngawo mhlawumbe o-47-48 ngoba uma wami mina wa-1946 uthi mina angibonakalanga useyakhumbula ma ngithi mina ma khona umuntu othi uyanazi niyamazi yena kodwa mina angimazi udadewenu ma useyakhumbula uma wami uthi ngiyakhumbula sasesegoli sisebancane kakhulu sizothuma uma ungathi uchithekelwe isisu uthi bahamba sabona behamba bephuma beyenga sesitimeleni ngalapho uhamba khona itimela ngojantshi ila sicabanga khona ukuthi mhlawumbe babeyobeka khona lento ngoba kwathiwa uma uchithekelwe isisu bangcwele ngiyacabanga lo mnyaka lo muntu ukuthi ubehleli kangakanani maphi la behleli khona kodwa uzokhundula ngo-2022 ngiyacela unyazini wezulu ukuthi ngiphe lawo mandla lezo imbuzi kufanele ngiyozenza komalume wami ngoba uqoke mina uthi mina uphethe izinto zami yena uyiphethe izinto zami cela uNkulunkulu angiphe amandla okwenza bese ngikhanyisela angivikelele nabantwana bami angivikelele nomndeni wonke nje waseMatungweni yonke imindeni inkosi ibusele izulu amen lo khulumayo umfana waHadebe entabeni zaseZwebomvu ngaphansi kwesigodi samakhanya kade ngathunywa le ekhaya lemphefumulo sekunesikhathi eside kakhulu mhlawumbe iminyaka isiminingi kwathi ngelinye ilanga sana nakuphenduka nje ngiyilalele ekhaya mangilele ebusuku ufika ikhehla lakithi lithi kudala kade lahlupheka manje lithi kumina licela lifuna ukungena ekhaya kodwa ngeke likwazi ukungena lize lapha ekhaya ngoba ngey'nkinga zomndeni sasesilahlwe wonke umuntu komalume kwangasayeki isekhaya kwangasayeki lase lithi likwazi ukungena ngoba nathi sesilahlwe njengalo kade lahlala ey'ntabeni lingena la ngoba nathi sidingwe njengalo selizofuna ukuzakhela lona lo muzi selithi kumina-ke kuze ngikwazi ukulungisela kufanele ngiqale ngibe nonkosikazi ngangingasebenzi ngaleso sikhathi ngase-ke lase liyangitshengisa ngaseke libona sesiguqe nalo enkosini yamaNazaretha liyongicelela unkosikazi liyongicelela nomsebenzi lase kodwa inkosi misikhipha lase liyakuthatha lakubamba lase lithi-ke lalela-ke sizokunika konke lokhu uzofaka wenze ulobola unkosikazi musuqedile ukulobola ushadelwe musuyahamba uyekhaya lemphefumulo uyothola indlela yokusingenisa thina njengoba besitata la njengoba sesithole sesiyahamba siyolinda ekhaya lemphefumulo lalingakakhiwayo ikhaya lomphefumulo ngaleso sikhathi lase lithi kuzoba khona umuzi esesuzwile thina ushembe ukuthi uzokwakhiwa sesiyolinda khona uzothi musu ushadile-ke waqeda musu uza kuthini sizosilanda-ke lapho uzothola indlela yokusingenisa ukuthi sizongena kanjani manje yoba ngila
ngithe sengishadile ngakhohlwa-ke indaba ukuthi olalitheni manje seliyangihlukumeza kakhulu ngize la ngoba ngizofuna lowo ndlela. Ngisekulaleni kwami ekhaya ngabona ubaba uNyazi Lezulu uhleli lapha eduze kwendlu ekhaya lomphefumulo. Lukhona isitulo salo netafula libhala ebhukwini njengejota noma i-access control libhala yonke abantu ababengena esangweni ekhaya lomphefumulo. Lathi laba bathi kuyadlalwa lapha, akudlalwa lapha. So mana zathi ilokho ngisukumela lapha esikhona kuphelele size ngapho. Ngoba angazi ukuthi ubaba umethi bathi kuyadlalwa lapha wayekhuluma nobaba. Ngoba babekhona babeguqile lapha abashumayeli nabantu bezeke kuyena. Kodwa manje uyabhala yena into ayibhalayo ayiboni ukuthi awu bathi kuyadlalwa lapha, akudlalwa lapha. Ngosibuseni.